Biravugwa ku muvugizi umutwe wa M23 yaba yakomeretse bikomeye mu bitero by'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC akaba ari kuvurirwa i Kigali. Bana na Intego TV tukugezaho amakuru arambuye. M23 mu kanya gashize wavuze ko Major Wiringoma yakomeretse akaba ari kuvurirwa i Kigali mu Rwanda. Umutwe wa M23 wahaye inkwenene witwa Resistant kuri Twitter wavuze ko hari amakuru yizewe ku muvugizi wa M23 mu gisirikare Major Wiringoma yakomeretse ku kaguru akaba yajyanywe i Kigali ngavurwe. Resistant ati Major Ngoma uvugire M23 mu gisirikare yakomerekejwe ku kaguru k'ibumoso ni nyuma y'indege z'intambara zabarashe muri iki gitondo bikozwe na FARDC yajyanywe i Kigali kugira ngo avurwe neza. Mu gusubiza M23 yakuye n'inyamakuru mu tumenyetso duseka twinshi ejo hashize FARDC yasutse ibisasu kuri M23 gusa ntiharamenyekanya abahaguye cyangwa bakomeretse. Nimujye kandi ku rundi ruhande umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba wemeje ko buri gihugu kihugize kizoherezo aba officier igoma bazabahagaze mu buyobozi bwa misiyo yayo. Umuryango w'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba yase watangaje ko buri gihugu kihugize kizohereza aba officier ku rwego rwa gisirikare igoma akazafatanya na komanda w'ingabo zawo mu miyoborere y'ubutumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu kuri uyu wa 7 Ugushyingo ubwo bari mu Misiri aho bitabira inama y'umuryango w'abibumbye irebana n'imihindagurikire y'ibihe yahawe izina rya COP27. Abayobozi bamenyesha ko ibiro bikuru by'izi ngabo byamaze gushyirwaho kandi ko na komanda bazo yashyizweho ndetse yanamaze gutangira inshingano nkuko bigaragara mu ngingo ya 6 y'itangazo ry'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Iyi ngingo nivuga ku guhagararirwa kwa buri gihugu mu miyoborere ya misiyo iti inama yemeje ko buri gihugu kinyamuryango kizohereza ofisiye w'umuhuza ku biro bikuru by'ingabo kugira ngo afashe centre commande y'akarere. EAC igizwe n'ibihugu 7 bine muri byo Uganda, Kenya, Burundi na Sudani y'Epfo nibyo byemeje ko bizohereza ingabo zabyo muri misiyo yo kuri igarura amahoro muri Kongo Kinshasa. Nibyo kandi ndibugaruke ku nkuru ivuga ko u Rwanda rwasabye Kongo kurekura abaturage bafunzwe n'urwego rw'igihugu rw'iperereza muri Kongo byihuse kandi namananiza. Guverinoma y'u Rwanda irutse kumenyesha Repubulika na Demokarasi ya Kongo ko hari abanyarwanda 2 bafungiye muri iki gihugu isaba ko bari kurwa byihuse nta yandi mananiza. Abafunzwe nkuko Jeune Afrique dukesha inkuru yabitangaje barimo Dr Juvenal Nshimiyimana na Moses Mushabe bafungiye muri Kongo Kinshasa kuva ku 30 Kanama ubwo batabwaga muri yombi. Iki gitangazamakuru cyatangaje ko cyabonye ibaruwa Minisitiri Vincent Biruta aheruka kwandikira mugenzi we wa Kongo Christophe Rutundura asaba ko Dr Nshimiyimana na Mushabe barekurwa ko kanya. Muri ibaruwa yanditswe tariki ya Ugushyingo Minisitiri Biruta yagarutse ku bikorwa byo kwibasira abanyarwanda babo muri Kongo ari nabyo byatumye bari abagabo 2 bafatwa gafungirwa muri kasho zibanga z'urwego rushizwe iperereza muri Kongo ANEL. Minisitiri Biruta yaboneyeho gusaba guverinoma ya Kongo kurekura byihuse abanyarwanda nta yandi mananiza. Biruta yunzemo kandi ko ministeri ayoboye yongeye kwamagana uburyo abanyarwanda bakomeje gutotezwa muri Kongo asaba guverinoma y'iki gihugu kubihagarika byihuse. Nshimiyimana umaze amezi arenga 2 afungiye muri Kongo Kinshasa yabaye umuyobozi w'agateganyo wa UNAIDS muri Kongo gusa akaba yarasigaye ahayobora umuryango nyafurika ushinzwe guteza imbere ubuzima ADO. Mugenzi we Mushabe yarashinzwe ibikorwa by'umuryango ku rwego rw'intara agakorera Itsikapa muri Kasai. Itabwa muri yombi n'ifungwa ry'abanyarwanda ryabaye mu gihe hashize amezi u Rwanda rurebana y'ingwe na Repubulika na Demokarasi ya Kongo bitewe n'umutwe wa M23 irushinja guha ubufasha. Uyu mutwe umaze igihe barigarura uduce dutandukanye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ibyatumye Kongo ibiryoza uwari ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa Vincent Karega iheruka kwirukana ku butaka bwayo. Umwuka w'iri hagati y'ibihugu byombi kandi urajyana n'ibikorwa by'ubushotoranyi bikomeje kugaragara cyane ku ruhande rwa Kongo Kinshasa. Ibi birimo nk'icyabaye kuri uyu wa mbere ushize ubwo indege y'igisirikare cya Kongo yavogeraga ikirere cy'u Rwanda mbere yuko kiriya gihugu kibisabira imbabazi. Birimo kandi kurasa ibisasu ku butaka bw'u Rwanda byabaye inshuro 3 mu ntangiriro z'uyu mwaka ndetse n'icyo kurasa ku bashinzwe umutekano w'u Rwanda cyabaye muri Kamena 2022. Nimujye kandi n'ikishinga amategeko ya Kongo yemeje ko umutwe wa M23 ari umutwe w'iterabwoba. N'ikishinga amategeko ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 8 Ugushyingo 2022 yemeje ko M23 ari umutwe w'iterabwoba nta gushidikanya. Ni mu gihe bizwi ko uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahamaze imyaka irenga 200
ni icyemezo cyafashwe hashingiwe ku itora ry'abagize inteko bakoze rigashyikira mu buryo bukomeye, aho babiri bonyine aribo bifashe, ntabwo habonetse abatarishyigikiye. Iri tora ryarishingiye ku mushinga w'itegeko rivuga ko abahoze mu mitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba batakikwinjira cyangwa ngo bavangwe mu nzego z'umutekano za Kongo, by'umwihariko igisirikare n'igipolisi. Imwe mu ngingo zigize iri tegeko harimo kwemeza M23 nk'umutwe w'iterabwoba bashingiye ku ngingo ya 2 y'amasezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe akomera kandi akarwanya iterabwoba. Ishingiye kuri aya masezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, iyi nteko isobanura ko umutwe w'iterabwoba urangwa n'ibikorwa birimo gushimuta, gusahura, kwiba umutungo kamere w'igihugu, guhohotera ikiremwamuntu, ibyaha bishingiye ku gitsina, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Kwemeza iri tegeko kwima M23 amahirwe yifuza yo kujya mu mishyikirano na leta ya Kongo, kandi kugaragaza ko nta cyizere gisigaye cy'uko amasezerano impande zombi zagiranye yaba i Rwanda ni Nairobi azubahirizwa. Nk'uko ubuyobozi bwa M23 bwabisobanuye kenshi, aya masezerano yasimwe mbere y'uko abarwanyi bayo bongera kwegura intwaro yabahaga amahirwe yo kwinjizwa mu nzego z'umutekano z'igihugu no kudakurikiranwa n'ubutabera. Reka kandi nkubwire ko Butembo ku munsi w'ejo umusirikare wa FARDC yishwe n'abaturage barakaye bamutwika ari muzima. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Kitimbwako mu gace ka Rugenga mu mujyi wa Butembo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishe umuntu bivuga ko ari igisambo wambaye imyenda ya gisirikare ya FARDC kandi yitwaje imbunda mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 8 Ugushyingo 2022. Nk'uko bamwe mu baturage babitangaza, ngo bivugwa ko ari ibandi bavuga ko ari umusirikare wa FARDC yatawe muri yombi ubwo yararimo ahungabanya umutekano w'abaturage kuva saa 8 z'urukerera muri kara gace ku mujyi wa Butembo. Mbere gato yuko atabwa muri yombi, yanarashe amasasu menshi kugira ngo akange abona haca ahunga, ariko ntibyamuhira. Amaze gutabwa muri yombi, abaturage barakaye bamuteye amabuye, hanyuma bamuca mu bice by'umubiri mbere yo kumutwikira muri rompwe ari muzima. Nk'uko inkuru dukesha interview.cd ikomeza ibivuga, serivisi zihariye zageza ahabereye ibyago zitinze kugira ngo zikore iperereza, zafasha bamwe mu rubyiruko rwo muri aka kagari. Ibi ni ibyatangajwe n'umuturage wahisemo kutavuga amazina ye. Muri iki gihe umujyi wa Butembo ugaragaramo uburinzi bukomeye bw'abaturage, kuva abagororwa benshi muri gereza nkuru ya Kakwangulu batoroka hagakurikiraho iterabwoba ry'ibitero byo kwibasira uyu mujyi. Reka kandi nkubwire ko ku munsi w'ejo ariko byamenyekanye ko indege z'intambara za Kongo zatangiye gusuka amabombe ku birindiro bya M23. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangiye kurasa ibirindiro by'umutwe wa M23 cyifashishije indege zacyo z'intambara. Izi ndege zo mu bwoko bwa Su-25 zatangiye kurasa ibirindiro by'uriya mutwe nk'uko byemejwe na Laurent Kanyuka, umuvugizi wayo mu bya politiki. Mu butumwa Kanyuka yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, yavuze ko M23 igomba kwirwanaho no gusubiza ingabo za Kongo. Ati, ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo riri kurasa ibisasa ahantu hatuwe cyane. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kwita ku kaga Bwana Tshisekedi arimo gutera abaturage. M23 irirwanaho hanyuma itegereza igikurikiraho. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Major Buringoma nawe yemeje amakuru, avuga ko ikigamijwe na leta ya Kinshasa ari ukurema umwuka w'iterabwoba, ariko nanone no gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage. Amakuru atangwa n'inzego za gisirikare muri Kongo Kinshasa avuga ko ibirindiro bya M23 indege z'intambara za FARDC zatangiye gusuka amabombe ari ibiherereye ku misozi ya Canzu na Runyoni muri teritwari ya Rucubo imaze iminsi mike yigaruriwe na M23. Bivuga ko ari ibitero byatumye abanyekongo batari bake bongera guhungira muri Uganda baciye mu gace ka Bunagana. Kuri ubu gafitwe n'ingabo za M23 mu mezi 5 ashize. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba hari ababa babiguyemo, bahaba ku ruhande rwa M23 cyangwa ku ruhande rw'abasivile. Iyi ari Intego TV, bana natwe tukugeza amakuru ya buri munsi. Ukora subscribe.